Ассалому алайкум дӯстони азиз ҳамшаҳрон. Имрӯз 27 сентябри соли 2025 дар радио мавҷҳои Америка, радиои AM 860 садои Самарқанд. дӯстони азиз, хушомадатон ба радиои барномаи навбати мо. Саломат бошед. Мо гӯш мекунем ва шумо ба ҳарфҳои навигариҳо ҳар чизое мегӯем ҳозир. ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум мухлисони радиои овози Самарқанд, садои Самарқанд. хуш омадед ба радиои мо. Мо бо имрӯз аз таҳти дил боз бо шумо суҳбат мекунем. дӯстони азиз, миёна ба як сабабо шудмон гузаштаги ҳафта баромада натонистем, лекин мо даруни ҳамин 2 ҳафта ба шуморо ёд кардем. албатта мана дар ин студияи садои Самарқанд ман Далер Хамидов, Ҳакимака Раббинпур ва Сафаралияка Ҳасан. хуш омадетон Нуридида Тоҷисар. хуш омадетон. хуш омадатон Нуридида Тоҷисар. дӯстони азиз, рӯйдодҳои гузаштаро ба шумо як шинос карда меравем. ҳамин мобайни 2 ҳафта ба як ҳамшаҳри мо, инсони як ватандӯст, фарҳангӣ, тарбияш баланд будагӣ, бародари худамо, додарамо Меҳроҷ Лутфиев аз олам чашм пӯшидан. албатта барои мо ин як фоҷиаи бисёр калон шуд. Ҳакимака Сафаралияка инсони вай буд. Меҳроҷ инсони хеле хуб буд. одамҳо каде рафтораш, кирдораш ва оиладориаш, меҳмондориаш, ҳамун вақеъ ҳамин 3-4 сол ба ҳамҷа дида кор кард. Мо хеле аввал хурсанд будем аз радио истифода ба хешовандонаш, аҳли оилааш, фарзандош ҳамеш ҳамдардӣ мегӯем. худои худаш умрашакун фарзандонаш биёяд, рӯҳаш шод шаду, хотираш абадӣ буд. ҳамҷа одами набуд, гуфта гузаштем. худо раҳмати Меҳроҷ бисёр як йигити дилёб буд. инҷа одамҳо бисёр бо касе агар як бор ду бор ҳамсӯҳбат шавед, агар чӣ буданеша нағз меданед. ман якчанд бор ҳамон худо раҳмати Меҳроҷ ҳамсӯҳбат шуда будам. ҳамқел як дилёб, як инсони хуб будан ки ман аз ҳамон вафоти он каса фаҳмида шок рафтидам. ҳатто ҳам агар эътибор дода бошед, агар ҳамон рӯзи ҷаноза қариб ки ҳаво гирист. ҳамту шуд хоҳаш. ҳамин аз ҳамон сар кардан ба қабр мондан то ҳамин боли хок каштана ҳаво гирист. ҳамин қадар як табиатам инсони хуба хел гире мекардааст. албатта ин ҳар як нафс чашандаи марг аст мегӯянд. мурдан ҳеҷ кас гирифта наметавонад. умраш ҳамин қадр будааст. худо раҳмат кунад, ҷош ҷаннат бишавад. аҳли оилаош ба сабр металабем. ҳамин як рӯз мон Меҳроҷ додари худамо ана ҳамин студия ба омада мо ба интервю додагӣ. дӯстони азиз, шумо метавонед он дар YouTube Samarkandians гуфтагӣ каналамо ҳаст. дар ҳамон ҷо анамон додарамо Меҳроҷ кати кардаги интервю, чӣ мақсад кати Америка ба омадагиш, ниятҳош чӣ, оилаша чӣ қадар дӯст медоштагиш, шогирд баровардагиш, ҳаминои ҳамеша нақл карда додагӣ буд барои мо, барои оянда. ин таърих шуда монд ки ман фикр мекунам ки ҳамин мо кардаги интервю таърихба мемонад. бисёри ҷоба аз як нишона намондагӣ бошад дар кор аз Меҳроҷ ғайр аз анамин мона радио мо. дӯстони азиз, барои ҳамон ман шумо бо як марта мегӯем ки анамин шудаги радио мо ба мо хато накардем. ҳар якте ки инсонои ҳамҷа даъват кардем, интервю кардем, анамон таърихба мемонад. ҳазор соло анамон YouTube каналаша кишоед, агар пешу таборо худатон ёру мешунаванд, ёд мекунанд, ҳамоноя дида ёд мекунед. ҳар дам ғанимат бигӯн ку ҳар дам ғанимат будааст. ҳақиқатан Меҳроҷ агар ҳаминҷа даъват карда як кор як савоб карда бидед ки таърих бимонд, таърих ҳамин садои Самарқанд бимонд. агар эътибор додагӣ бошед, агар Меҳроҷа ҳамин инсони хуб будагеша ҳамонҷа пурсидан ки бародаро Меҳроҷ чӣ хел инсон буд? гуфтан ба ҳама бо як овоз инсони хуб буд. гуфтан ҳамина худаш ба инсон додаги як баҳои баланд. якон хокашон ҳаминҷа кашидаги будааст, Америка кашидаги будааст. ҳаминҷа хок ба додан. акрон ин тавр гиред, агар инсона албатта гуҷое ки зиндагӣ карда бошад ё зоидаги бошад, ҳамҷо бурда хок ба супурдан албатта шарт не.
من یک بار سوال دادیم که همین بر همین علما که اهل علم ها که همین خیلی شدم این وقت با چی باید کرد چند خوب پول خرجات کرده مثلا از سمرقند باشد سمرقند، از قرچی باشد قرچی، از تشکیل باشد تشکیل بردن شرط میگفتن با هم اهل علم که همین فیلادلفیا اومده بودن گفتن که نه ابزا البته این خیلی شرط نه، چون که صحابگان هم تابعین هم تبع تابعین هم بسیار کسا در شهرهای مسافری خوب رفتگی مثلا زن و فرزندشون همینجا مثلا بابورم اگر ابن سینا هم بخارا زایده شده مثلا ترکیه و یا که مشرب هم نمنگام زایده شده همه دوم با برای همین البته من رادیو شنوندگان اگر گوش کردید باشن اگر فکر نکنن که ما همینجا وفات کرد و البته ما همو جای زایده شدهش برای چقدر یک تشویق کرده و خصوص فرمودن یک فکر خطا بوده است این فکر من نه این فکری همون اهل علم ها علما های هم فکرش هم خیلی بوده است البته کار درست شد که همینجا خاک بدادن بسیار کار درست شد سفر مکه همین کار اسلامی شد ما بسیاری وقت هر یک دنو الحمدلله ما مسلمان میگیم لیکن همون من همین در شما سر و بر شدید سیر چقدر وای گذشت وای گوسپیتال برفته وای گپ زده این وای سر و بر شده شما به هم رحمت برای همین تا حتی که اگر فرزندش و پدرش وصیت کردگی باشد که من اگر مرم تو من وطنم و برده خاک بته انمون وصیت اجرا کردن ناتوری بوده است این اسلام با روحش گیجا برامدگی باشد تنش هم همون جبه شدگیش در کن اینا بعد از در جان از تن که جان برآمد این جسد یک بیکاره چیز یک گوشت بیکاره برنده این فکر کنید اگر چون که کجا که نوشد و خواب بدل میشد و خود در وطن خودش خود در امریکا خود در دیگه جا خواب بدل میشد و روحش زنده روحش هم فرزندهاش اصلا خیش تبروناش دو قطار از همین سوره ها آیات ها سر خاکش با اومده من هایم مهراج اویلش هم زن و بچه ها دخترش نیوره هاش قدوهاش همشون در فیلادلفیا باشن و اون و سمرقند به فرستیم اگر چطور میشد کاری نقشه من الکی همینجا همین مزار مثلا مسلمان ها سمرقندی ها بسیار تر دفن کرده شدن بسیار انچه شدن خیلی بسیار برای همین طوری فهمیدن در کار همون رادیو شنوندگانم از همین فکرهای ما خلاصه درست برارن این فکری ما نه این فکری علما ها داننده دین اسلام های فکرش این برای همین درست قرار قبول کردن در کار برای همون باز یک مرتبه برای اویله مهراج همدردی سر میکنیم صبر جمیل عطا کند الهیم جاش روحش شد آخرتش آباد جایش از جنت شود منزل آخرتش خانه آخرتش ما همزرین حکیمه که با یک نویگری هست گفتگی بودید سفر لکه شما با یک قدم تعزیه برفته اومدید همین فیلادلفیا شهرش سمرقند با دل شده که گفتگی شخصی می‌دارم در یک انسان یکدن جان بخش بردین هم جمع رفتیم دل شده که از اهل اویلشون به سمرقند با خوب بدودن کس خواهش سمرقند زندگی کردگی همونجا مرده بودین همونجا خوب بدودن ما اینجا با خونه هم پسرشون با سوری و کم با تازه کم رفتیم دل شده که هم 63 بسیار سالی کلانی که عمرشون هم قدر بس اون کسان جشون جناب شود خدا رحمت کنه هم دردید الهو بکنیم جمعشونن خشوان داشتن فرزندانشون البته از نام جمعیت وطن از نام انجمن سمرقندیان امریکا همدردی سال میکنم از نام رادیو دوستان عزیز همشهران با یک هفته گذشته نویگریش این در امریکا تمام جهان رئیس جمهورش آمده در یک مجلس اشتراک کرده رفتن مجلس سازمان ملل متحد آمده اشتراک کردن همون حکیمه که چی نویگری شد که من برای ازبکستان با رئیس جمهوری ما جناب ترامپ نویگری انیخش اونجا گپ زدن دکلار میکنن اساسش همین ازبکستان از امریکا 22 تا سمالیات تو 2030 سالی همین مهلت با زکات شوگی گفته که و قزاقستان که 300 تا
локомотив ҳамон поезд мерондагӣ Қазақстон ҳам корхонаш ҳаст вай ба асосан хай акун муаммои оба президенти Тоҷикистон муаммои ароли ина президенти Туркманистон ино гуфта гузаштан акун амали шудаги кор мана ҳамин шуд ки ино тавонистан ҳамина хара вай навбат ҷидо калон вай боинг самолоти хардан ба 1 сол 2 сол кади вай харда намешуд ҳамина қарор дода дани 6 сол ба ҳамин самолот кида аунҷа инҷа мерояд аз инҷа унҷа рафтааст вай када ҳамин бо тарафи қизиқаш ки Далерҷон президенти O'zbekiston Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ҳамин қатар аз ҳамин вақти Америка омадан як дуруст истифода бурдан ки ягон минут ки вақт беҳуда нарафт якчанд ташкилотҳо шартнома бастанд ва якчанд корхонаҳо шартнома бастанд ки ҳамин O'zbekiston ба онҳо инвеститсия худро баранд ба ғайр аз вай президент ҳатто ҳамин Америка бояги ватан ҳамватанон катекам ҳамсӯҳбат шуда бо ҳамаҳо як мулоқот карданд ҳамватанон сармоя гузоштан инҷа рафта аз самарқандиён аз дигарҳо асосан инҷа ба чӣ қадар самарқандиён корхонаҳо 30 чандта ресторан масалан ҳамин Филаделфия ресторан будааст ино чӣ қадар асосан самарқандиҳо кор кунанд дигар миллатон рус украин ӯзбек қазоқ карис иноам ҳастанд ҳамино ҳамашон пула муфлисанд ино сармояи калон ҷидо барои ва дутарафа сармоя шадагар хеле хуш мешуданд давлат кади тинч шад амонӣ шад хеле сармоя шад мамлакат обод шад инҷа обод шад мо тарафдори ҳамон бештар шаванд акун хеле сармоя бо Далерҷон ина шумо расман ҳамин ба намояндаи ҳамин бизнесу вай осиши миёна вай мекунед ҳукуматҳо кади баъзе гап замисед мадам шумоям як дуседан гап мезед ҳамин вай ки чӣ хел ҳамина равишаш чӣ хел чӣ кор кардаги дар оянда чӣ кор мешуд бо ҳамин ҳаким ака ин ҳамеш дуруст албатта мана мо контракт кардем 22 та самолети Dreamliner 8 миллиард доллар ба бисёр маблағи калон бизнеси калон худи президенти Трамп раис ҷумҳури мо миннатдорӣ изҳор кард ба халқи O'zbekiston ба ҳукумати O'zbekiston барои мана бизнес чӣ қадар кор мешуд мана ҳозир шумо як мавзӯе ки шудед ки раис ҷумҳури O'zbekiston Shavkat Miromonovich омарда вохӯрӣ карданд ҳамватанон ки якта чизаш фақат эътирозам ҳаст ки ҳамин сол мегузараду ҳамин рӯйхати таклиф мекардаги ки месозад мегӯям да ман протоколни одамо мана ҳамин мисол фақат ура қарсак мекардаги одамо дар кор мемон ба президент ки вохӯрӣ кардам мегӯям да ягон ту як фикри худаша будагӣ O'zbekiston oyandаш ба як инноватсиони таклифҳо медодагӣ бале ё мана ҳозир ҳамҷа ба як 50 кас даромадетон ки шумоҳон ҳамон 50 кас як савол доан дар кор муаммо яфтан дар кор O'zbekiston мана Shavkat Miromonovich ман боварӣ дорам ки радиои мона албатта одамои даркора мерасонанд гӯш карда тамошо карда гаштем мана ҳамон аналитикоям ҳаст дарунашон буда мо ҳичи ягон ғайриқонунӣ зиддияти шумо кардани не мо фақат аз шумо пурсидани ки мана ҳамин 50 каса қабул кардетон ҳамоноя ки рӯйхаташа сохта додагӣ кадом ягон критерий шуда ки ягон президенти O'zbekiston кади ана ҳамин 50 та одам ина сафорат ме ёки ҳамин маркази будаги васани мо баги марказо ҳамҷа ҳаст ҳамоно ки мана мо ҳом дидем чи мана даромадетон қарсак кардетон як ачошми чӣ кардетону фақат миннатдорӣ кардетон охи дигар таклиф мекарде ки одамоям ҳаст ку интидия вай Далерҷон як чиз тур фаҳмид таги гап ба гап аст инҳо мехоҳанд ки ҳамин хел ҳамчун ман ҳамчун шумо ҳамчун ҳаким ака муаммои мебардошти одам дар кор не унҷа одамҳои хушомадчӣ дар кор намефаҳманд ки кадом вақте ки камбудиро мегӯед ҳамон вақт пешравӣ мешуд агар мо як камбуди агар рӯз кунем агар вай худи чипқонбарин якҷо рӯз кунем адигаҷо задан бурод ҳама чиз нафта чапар задан ҳама чиза нағз гуфтан ин пешравӣ не мана барои чи масалан мамлакатҳои масалан Америка Германия дигар давлатҳо пешравиши аст озодии сухан ҳаст демократия ҳаст ҳама капа рӯи рост мегӯянд мо аввал ҳамон хо президент бошад хо ҳоким бошад хо прокурор хо дигаш бошад таъриф мекунем пешкаба мегузарем тӯйҳо қарсак мезанему аввай худамо фиръавн сохта баъд аз сараво нафурада сарсонша мегардем хайрон муштагем сафар лека
کارهای مشکل ترین با من شما حکیم اکا دیگرای التماس میکنن پیشبر میبرن همین دهانی مهم کردیم میگویونن حل میکنیم لیکن من خیلی وقت اومدم با میرفته آدمو دیگر نه aybi اینا نه aybi bolondan ki bana همینو بیاد میگه هیچ وقت مانوشموی تنقیچه هیچ جا نمیزنم ما یکم تنقیط نکردیم ما فقط تکلیف میداریم هم تو یک هم تکلیفم تنقیط فکر میکرده بسیار کسا کامبودیا گفتن این تنقیط نه من این کدام در کار گفتن این کامبودیا گفتن این دشمنی نه این دوستی دوست آن است که عیب یارش را همچون آینه روبرو گوید نه اینکه شانه با 1000 زبان پسی سر رفته مو به مو گوید میگه شاعر یعنی شاعر میگه که خود شانه برین کامبودیا و تون عیبتون قفا رفته پشت سر به مو به نگه آینه برین روبرو گو همین رفتگی و من شما چیکار کردیتون برای دوستی بین ازبکستان و امریکا چی کار اومد کردیتون چی خدمت رسوندیتون رفتگی اومدن چیکار کنم مثال یک رفتیتون خودتون نشون دادن اومدیتون وقتی اینجا ما 15-20 سال باز زندگانی کردگی انسان این یکتا اینجا نه دلیل این همون خود ازبکستان بیان همین خیلی پرزیدنت بیاد دیگه چیز بیاد می مخصوص آدم های تیار میکنن که کامبودیا نگوید فقط تعریف کنند ما هم کامبودی نمیگیم ما تکلیف اینواتس میتیم شما با از اینم بسیارتر ما میدونستگی کانتاکتش ما شبی خوابتون ندارم دست توجه از همون 22 سمالیات این سمرقند ما یک دوسیت میرستگیست نکه شوندم که تاشکند به همون سترکتور و که همون международный بیشتر میشد که اگر اون تکلیف دادیم خیلی تا و یک 6 سال نوکر نشدیم سمرقند با خیلی همه قصد سمرقندی اینجا کار کردن پیشرفتش سمرقند امریکا با اینوستیسیا کازا اینوستیسیا اوارساگی بورساگی همین اون وقت سمرقند با خیلی یک تا خود برای سمرقندی هم اطراف سمرقند باقی ولایت هم از همین هم اعتبار بگیرن که حکومت به آدم بسیار همه تاشکند همه چیز تاشکند نمیشد تاشکند در گوشه ازبکستان بود شد من نزدیک پرزیدنت قرار قبول کردن که ایرپورت международный بین الخلقیه طرف برون از تاشکند کوچونی افتاده وای میشد اینا حالا گپاش نبرون دست میکنه و یا تاشکند بگوسین حاضر اكو سمرقند هم همین ادبیات ایرپورت کلان با یک چیز نو فهمیدم که ازبکستان هر یک شهرهای کلانش هر یک شتاتی امریکا کتک رشته دوستی بندن اگر هم فهمیدید همین چیز فهمیدید اگر خوب میشد که هم فیلادلفیا دوستیشمون هم سمرقند یک بندیم باید تکلیف کردیم دینیم موضوع من شما دینه گفته بودیم یک شماره خودمون مخصوص همین بخشیده کردگی بودیم که فیلادلفیا و سمرقند یک شهری برادری کنیم گفته کاشم خیلی میشد خیلی دوستان امروز زودروز یک شخصیت فراملی شب بود من امروز از نام انجمن سمرقندان امریکا از نام رادیو از نام افسانه های شخصا گفتم من باشه افسانه های تاجیکی شما تبریک کردم و حقیقتا تبریک کردم و صبرت گوید که دلیر دیم است انگلیسی دلیر حمید کی گوجه تام کاگی من اشمون نپرسیدم هم کار کرده گوجه تام کاگی کدام مکتب کدام دانشگاه چخیل با این مرتبه سخنرانی کاردانی انسان دوستی انسان پروری و اینجا چخیل آمده همه یک کم گفته میدادید که بعض آدما پرسیدن از ما شما همه معرفی کردن دلیر تبریک میکنیم سلام دارید عمر دراز عمر دراز و برکت بینید خوشبخت باشید و کدا کارهاتون بامد سفر لکه من هر دیتون خودم به هم استاد میبینم هم استاد میدونم هر یک دیتون جوانوی یک مصلحت گویش تربیه میکردگی شخصیت به نرسونده بسیار فرهنگی بلندی کتی شما خدمتتون برای جامعه ما بسیار کلان است البته از نام من تشکری صمیمی و چقدر میرسونید برای افسانه تاجیک من دیدم تبریکات آنهای خرسند شدم منتدار من از نام همه هم ارزشان از نام اساسگزاران و البته افسانه تاجیک این افسانه حقیقی حاضر هست من حاضر میدونید من یک چیز شد به نزدیکی یک کدام گروه و یک تاجیکستانی نوشته است که بعد از مولتفیلم های ما
کاری میکردگیش مون فقط همین بوزکی جنگلپا همین به مانند کارها این زمین گپی احمقیه فقط از دستش یگان کار نمی اومدگی ناتوان بین موفقیتش به ناتوانی حسد میکردگی هوس نمیکردگی آدموی بخیل گفتگیش ممکن همین کارا 35 سال باز نتوانستگی کارا همین افسانه‌ای تاجیک کرد بله آخه اولینش همین بوزکی جنگلپا من حاضر دوام داشته است حاضر انا کم وقت گذشته تمامی جهان میفهمد که خلق تاجیکه من همین تاریخش اونجا زبانش کم کم کیسه فرهنگش نشان داده دنیا با از پیشتره نویسنده و شاعرایم زیادتر کرده نشان دادگی همین افسانه‌های تاجیک رحمتش با ادبم برسونم یک چیز گویم که من همین حاضرنگی همین راهی یافتگی با واسطه مولت فیلم اینا افکتش دیگر خیلی اینا افکتش انچه بلند از کتابخوانی از کامپیوترخوانی از دیگر اینفرماسیون قبول کردگیش اودیویزوال نمیگن اینا اودیویزوال نی از کودکا سر کرده تا پدر و مادرش تماشا میکنن بتون تاریخ مونه بتون فرهنگ مونه بتون افسانه مطلب مونه اون تمدن همه خودم نشان داده از کودک تا کلان سال‌های هم ما باید بعضی وقتا که با واسطه مستین چخل ملت باید خیلی کلان رولش هست خیلی ملت یک تا چیز من نزدیک یک مقاله خوندم ده حکیم که یک کس البخاری تنقید کرده است همین قطره یک گپوی نمیشه که تنقید کرده ای که خنده مواد من گفتم که برادر عزیز خودت یک کی میشناسد تو کجایی و البخاری کجا بعد همون شما یک تنقید کرده که آدم به یک سوال دادن در کار که خودت برای جمعیت چی کرده یگان کاری نفنا کردیم این نمیگه که فقط همون چی میگن دیوان با غیر زده گرفته تنقید کیسی می تو اون کار کن گفت که من این خیلی کنتون یا که مایلاش اگر این گنده باشه اگر راهی نقضش نشون داد ما کنیم همونه هم تو می همین روز من اسماعیل بخاری گفته امام ترمذی البخاری سونی ماتریدی سمرقندی ابو منصور ماتریدی سمرقندی سیتا سنتر مرکز تشکیل کردن өзбекистон برای آموختن و ترغیب کردن فکر و اندیشه همون بعضی‌ها من ماتریدی سمرقندی وای پسند نمی‌کنن چون که وای پیشرو بود ریفرماتور بگی دل با یارو دست به کار از همون هم سر شد بهاءالدین نقشبندی بود دیگه نقشبند که اینم پیش اوایل پیشتر بود نادم وقت فکر اسلامی پیشرو اسلام فقط یک تام حروفات به اسلامش در کار نه اکثرا نه هم خیلی لیکن پیشرو شاگش در کار روی ترقیات درختی میوانوک با سنگ میپرتون شما یکونج دید میگه یک بیت بیو که شمشاد بیو که دیگه چیز بیو که سفید رو سنگ پرتافتن درختی سیب بازار دلوا دیگه چیز رو سنگ میپرتون از سنگ پرتافتن این خیلی آدم ها شما خفه نشید خرسان شوید که من مهنتم بود است که من حاصلم بود است که یک سنگ پرتافتم گفته حتی صدرالدین عینی تنقید کرده که من دیدم صدرالدین عینی کی بود میگن که چون جدید های پرانده پرتافتگی صدرالدین عینی پرانده نپرتافتگی و برادران عزیز اگر صدرالدین عینی نمیشد ریسپوبلیکای تاجیکستان نمیشد زبان تاجیک گم شو میرفت تو کیو صدرالدین عینی شو تنقید کنی حالی که صدرالدین عینی تنقید کرده با شما خفه نشوید یک وقتا با کمتر بود است یک روایت که موسی علیه السلام پیش خلق رفته وقت بعد آدما میگن که موسی جوده که دسته خلال رفته است چی پیش خلق گشته است دیگه و اصلا میونی خلق نمیدارد با رفته از دیگه قشلاق گذاشته وقت بعد با آدم میگن که موسی جا ترسان شده است میونی آدم بازگیش بینن نمیگن موسی میفهمد این اصلا خفای هم گروپ هم آدم هم گذار خفای گذار از دیگه قشلاق گذار نکرد دیگه کسی میگن که موسی آدم پودا گوسه است مال داره پیشش های که رفته است دیگه موسی گیره میکردن الله میگه که الله چیکار کنم پیش گردم این خیلی گن میونه گردم این خیلی گم این قفا گردم این خیلی گم دیگه الله صدا اونده باست که ای موسی
تو از اینها خفه نشو، از این انسان‌های نادان. اینها حتی منو گنده میکنن که خودش همین خدا هست میرسه میگه تو چوک بنده خفه میشه گفته. برای همین از این خیل آدم‌ها شما خفه نشوید، خرسان شوید. نادر جان من سوالی من به یک جواب دید. کدامش منم گفتم که کدام مکتب کجا تام کردی شما و ها گپ مادر صحبت کشید. و دونان شما از کجا اینقدر دانش آموزش کردید؟ چه خیلی کردید؟ چه خیلی به رونق شده؟ اینجا عمده چه خیلی موفق شدید؟ من چند تا مرکزها که کار میکنید، زبان که کار میکنید، من رسانه ها که کار میکنید، همین اسرارش چی؟ مهنت. مهنت. من در شهر سمرقند مکتب میانه رقم 8 این مشهور مکتب تاجیکی بود. مکتب تاجیکی همین تمام کرد و ختم کردگی. بعد از آن университети давлатии Самарқанд ба номи Алишери Навоӣ факултети филологияро тамом кардагӣ. Баъд аз он Самарқанд институти экономика ва сервис, молия ва кредит адилаша тамом кард. тарговӣ нест ҳамон. Ғайр аз вай Америка ба омда як чандин сертификату курсҳо айни ва Харварда мактаби ҳуқуқияша барои инсона хош курсаша тренингаша қабилиятон ба дидамда сертификаташа гирифтагӣ. Ғайр аз он бо сертификатҳои интиқоли пул ин айни маниграму виго гирифтагӣ ҳамеш дасти худатон бо. бародари азиз ҳамшаҳрон, агар дангосагӣ накунед ёд гиред. Агар ман ҳамин забони англиси сема ба ёд гирифтам. Ғайр аз он ман ҳамчи Америка бо омда украин забонашам ёд гирифтам. забони Самарқанд ману шумо гап мезадагӣ ҳама медонад. Ӯзбекӣ, тоҷикӣ, форсӣ, мактаба мо форсӣ омӯхтагӣ. Забони русӣ, факултети филология русия ман хатм кардагӣ. Барои ҳамон русӣ. ҳамзани дӯстони азиз, мана эфирамо ба охир расид. Шумораи имрӯзаамо албатта саломату хуш боштон. тамошобони азиз, зодрӯзи замкати табрик кардагӣ ҳар якти шумо, оилаи Ҳамидовҳо, хешу таборо, шиносо, ёру биродаро, устозою устодо, ҳар яктаотона миннатдорӣ изҳор мекунам. албатта сарбаланду саломат бошедон ҳамотон. ҳазор раҳмат. خدا حافظ تا سفر آینده خوش آمدید. تا هفته آینده سلامت باشید دوستان عزیز. خدا حافظ. خدا حافظ. خوش باشید. سلامت باشید.